Rusiyada bu ilin sentyabrında ana dili adı altında bütün mekteplerde yalnız Rus dili keçiləcək. Radnoy yazık ana dili dersliği yalnız Rus diline aittir bu ad. Yerde kalan diller. Mesela Tataristan'da, Tatar dilinde ders keçiləndə Tatar dili dersi ana dili yazılmayacak Tatar balaları için. Yazılacak Tatar dili. Ama Tatar balalarına ana dili adı altında Ruski yazık, Radnoy yazık adı altında Rus dili keçiləcək. Ve üste gel. Rusya karar kabul etti ki bu ilden Rusya ərazisində Ukrayna dilinde tədris yasaqlanır. Niye yasaqlanır? Deməli, niye bu Ukrayna dilinde tədris olub? Ukrayna icmaları kompakt şekilde yaşayır Rusya'da. Muharebe olub olmayıb dəxli yoxdur da. Bunlar yaşayır. Rusya vətəndaşıdırlar. Onlar əlbəttə ki Ukrayna dilinde Moskvada, Başkırtistanda ders alırdılar. Onların uşaqları Ukrayna dilinde okuyurdu. Rusya bu ildən Ukrayna dilini yasaqladı öz ərazisində.